Dobro večer i dobrodošli u finale kviza Lako do posla. Kao što znate, ostalo je još jedno upražnjeno mesto u javnim preduzećima u Srbiji i neko od dvojice finalista večeras imaće priliku da osvoji stalan posao u JKP-u Čistoća Plažane. Ne samo to, dobije i 2 godine fiktivnog radnog staža, a i time pravo na stari godišnji odmor. Gotovo neverovatno. Ovom akcijom vlada je dokazala da veze i stranačka pripadnost nisu uslovi za zaposlenje u javnom sektoru, nego da svako ko se prijavio na ovaj kviz ima šanse da svojim zalaganjem i znanjem obezbedi sebi sigurnu budućnost. Da predstavimo i takmičare, sa leve strane gospodin Komnen Avdalović, dobro večer. Dobro večer. A sa moje desne strane gospodin Budimir Budihna, obojica u 30. godinama bez zaposlenja, još uvek, što je bio preduslov za učešće u ovom kvizu, je li tako? Nego da prelazimo na prvu igru opšte kulture. Koliko je najduže moguće odsustvo sa posla? Samo da kažem, najpribližniji odgovor dobija, pošto se rekordi svakodnevno obaraju. Takmičar broj 1. Ovako, stari godišnji plus otvorena zagrada. Bolovanje plus 3 dana za slavu, zatvorena zagrada, plus produženi vikend, plus 2 slobodna dana. Znači sve zajedno imam rezultat oko 46-7 dana. Dobro. Gospodine Budihna, vaš? Ja imam veći broj. Dakle, ovako, stari godišnji plus otvorena zagrada, bolovanje do mjesec dana bez komisije, plus 4 slobodna dana, to je mučnina glavobolja, zatvorena zagrada, plus novi godišnji, plus otvorena zagrada slava, plus ako vam je slava u januaru, pa spojite sa božićnim praznicima, ako vam je recimo Sveti Stevan, i to je 64 dana. Bravo, gospodine Budihna, vi ste dali najpribližniji odgovor, mada je tačan broj 123 dana. Stari godišnji, bolovanje, plus 2 dana na davanje krvi, plus grip, eventualno ako je sezona gripa, praznik, plus novi godišnji, plus bolovanje, praznike smo zaboravili, gospodine Budihna. Ali dobro, idemo na drugu igru. Poređi simbole u pravilan niz. Imamo radnik, plavo, karo, žuto. Takmičar broj 1. Dajte mi 4 puta žuto. Samo jedan pogodak. Dobro, onda ovako. Žuto, radnik. Ne, to nije prava kombinacija. Imate jedan pogodak i jedan nije na mestu. Takmičar broj 2. Ovako, mislim da imam dobru kombinaciju, samo trenutak, znači ovako, žuto, plavo, karo, radnik. Bravo, gospodine Budihna, poeni opet idu u vaše ruke, ali kao što znate, očekuje nas igra asocijacija koja nosi najviše poena i koja može sve da preokrene. Izvolite, takmičar broj 1. Ovako, idemo, na primjer, B3. Polje B3, med. B3, med, kolona B, pčela. Netačno, takmičar broj 2. B1, molim vas. Polje B1, mlijeko. Mlijeko, znači med, mlijeko, položaj, pozicija. Bravo, gospodine Budihna, upravo tako, med, mlijeko, preostala polja, bubreg i loj. Hoćete konačno probati? Znači, položaj, pozicija, pa da nije koridor 10. Ne, ima smisla zaista, ali ne. Takmičar broj 1. Ovako, ajde, idemo da probamo kolona C3. Polje C3, John. John, cipela, kolona C, obućar sam mislio. Ne, netačno, takmičar broj 2. C2. C2, obraz. Znači, John, obraz, da nije kolona C, funkcija. Bravo, gospodine Budihna, bravo. U ostalim poljima su odmor i biznis. Hoćete konačno probati? Ovako, znači funkcija, pozicija, samo malo. Funkcija, pozicija, upravni odbor. Bravo, gospodine Budihna, bravo. Čestitam, od srca, zaista. Vi ćete, gospodine Budihna, već od sutra, ukoliko ne uzmete stari godišnji ili bolovanje, moći da počnete da radite u javnom komunalnom preduzeću. Samo sekund.
Čekajte, upravo mi iz režije javljaju da smo probili termin za 2 minuta, to mesto je već popunjeno, ali kao utehu naš takmičar Kako molim vas? Pa gospodine, eto kao utehu dobijate mesto u... Nisam, ja ne bi Pa dobro, ja sam evo. javno preduzeće, zato sam... Evo dobijate radno mesto u trafici Papilona, ne samo što imate 18.000 fiksno, već ćete biti i Ja prijavljeni. ne bi, ja sam mogu da se zaposlim u trafici, ovo nije u redu. Pa, ovo zaista nije svakidašnji posao, eto čestitam još jednom sve od srca. Najbolje gledajte nas i u sledećoj sezoni kada delimo PP ugovor na 6 nije u redu. meseci u JKP šaht preko kajmanske firme Razbijač. Hvala i doviđenja. Gospođo, nije u redu. Nije Sve to loše. čestiti, još jednom, pa to Kako uopšte nije nije loš loše? posao. Šta je Mogu da radim u trafici. Ali 18.000 fiksno, čovjek. Da, i prijavljeni ste. Sve, nije to u redu. samo Da te znam. Bog vidi. Ja ću se žaliti.